Asante sana, tunashukuru kupatia neno hivi. Tutasema kwa maneno tunapewa muda chache sana ya dakika karibu 15 hivi. Namna ametanguliza umesikia kila mtu kazi yake. Kile kinaitwa Tigers la Drogs, walioshinda malevya, mapombe, matumbako, za kutobola muzika, sijue kuvuta siziko vitu gani kusudi mtu wengine wanaita kangula miso, wengine wanafanya nini, wengine bo vile vitu. Hizi tumesikia mfundisho Mungu anataka kusema hapa. Iko mayele ya shetani kuharibisha maisha ya mtu. Amina. Maana yake havina lengo ya maana pana. Sawa sawa tu ulumu. Sisi ametanguliza kuona kuna mtandao kufunga protection vitu gani. Ile kwa mayele ya shetani porque tu mtu aende gongana kule protection ya kweli sasa isipate nafasi. Sababu shetani kazi yake ni kuiba ufahamu. Iko mwizi wa sana kuiba ufahamu ya kiadili kuweza kwa wewe. Ya pili, anaharibu na vya bibi vilivyo shaka anja analeta tekniki umesambaze kupucha. Sijui pasipo wewe kujua. Ya tatu kuna kuelekezea tu fere kwenda nani kwenda angamia. Njoo hivi. Sisi bana uindaka mapanya, mshenda tia ile mameona. Unajua meona. Kule kwenye taendea. Unatia fujo huko. Na kule ndio tasema kuko security kuko kunataka kama tikia. Njoo hivi ndio maana shetani iko kwa mambo yote. Sasa hii madawa ya hii mapombe aina yote, hakuna pombe ya giki nyingine mtu asidanganyake, yote inaitwa pombe ya kulevya. Hii madawa, matumbako, mapombe, mavitu gani iko maele ya shetani tu kuharibisha maisha ya mtu. Amina. Mtu anavikunyaka wengine akisha kunya kweli anaweza kuwa anakuwa na nia yeye peke anakunya, mekukuya acha na kwa problema. Nani atasemaka pombe saka muletea faida isipokuwa ni perte njo. Unaweza enda uza kweli unasikia kama utasikia namna gani. Meangalia mfuko wako tujisha pungukiwa, ule asaganye. Eske tena kusudi kwa hivi tena uende ongeza uende. Hakuna endere inyotangalia useme imeleta endere hivi kapitale imekuwa. Hakuna. Mazara utaingia wakati nyemo isha kwa kupindukia. Maperte itaingia. Maana yake donge haina mambo mazuri, haina resulta ya mzuri hapana. Ikwe tumbako, ikwe pombe. Pale ni kunivo kwanza ya inje. Sasa fika ndani ya mwili mule ndani. Ache bakamate mashine apareye, bapime sasa kwenye pombe na pitaka sa mtu anekunya. Atane dopele, atane mangwendre, atane pombe ya musashe, atane mandrakwa, atane nini, atane kasiksi. Kwanza mikrobe njuku mingi ndani ya ile. Unaona? Hakuna manake bataonesha wepe kuna regrete. Iko juu mtu haonake ndani sasa nyuko nakunya. Au ziona resulta njoo ile. Tumbako meme shows. Mwangalie wewe peke kunywa wakisaka moto kila siku. Iko tu semene moja anakosa kwa noir. Sasa ile nyuko natia ndani ya mtu. Unaweza kile moshi inaendaka wapi? Kule siko meme tena na ni moshi hayo sasa yenye nabeba sumu. Mtumbako mko nyumba nataka nikotini. Yanaandikiwaka na juu ya bate badi. Wanasema fine nuit à la santé inazuru afya yako. Mtu anaandika. Hii mapombe hii ya mamegeo, mpombe ya masase. Nishaka pima kupata neema kutembelea kwenye bana zitengenezaka. Banaandika tena Kiingereza, banaandika Kiingereza tuko na kisoma tena huko. Badi kama mtu yasoma aingia tena masomo Kiingereza. Banaandika for export only. Iko tusema pour l'exportation seulement. Donc hii mtengeneze huku kununua kituletee pesa, lakini nyinyi msipime kuonja. Nyinyi muende mwache bao bakunye kule kwa bajinga kule tabamaliza. Mimi sisi tunahitaji njoo pesa. Unaona? Donc njoo vile. Hivi sasa sisi tunakia na ujumbe ya kusema watu wameambiliwa ya kutosha. Unasikia kataba niko nasema na ope kuna kanania mimi unashindwa. Mafungula tu ya kuwezesha ni Mungu.
Amina. Wewe unaamini Yesu ni Yesu. Unaweza kwa ndugu yetu bengaisa moya banasemaka Allah hamna mmoja kwa hapa. Ni Mungu wa mbinguni tu ndio banasemaka. Ule tu njoo rufungula. Amina. Njoo rufungula. Ule tu njoo rufungula. Yesu njoo rufungula. Hao ndio terme Mungu njoo rufungula. Na yeye akisa kufungula anaendaka na nia. Anaendaka na nia. Akisa kufungula kweli kweli umefunguliwa. Haizi fungula nusu. Lakini unaweza kuwa na nia kweli unaenda unafunguliwa ile kuponyoka inakuwa kana ni shetani. Kwa hiyo mwingine anaachaka tena na demo hata nasaka kuja. Ile haitaji unasema aisie pale, maana hata uwezekanaka tena nono ni kukazana na nia ya kuacha. Mungu hafungulake demi, hafungulake nusu, anafungulaka total meme na nia yenye kumweye. Basi mwingine ataongeza tu karibu dakika 3. Mimi nilikuwaka wa kukunya kupindukia. Akusi mwamu ya kuwaka mwenye saka kunya. Mimi siwazi kama huku mnaweza kuwa mwenye saka kunya sawa mimi. Hapana. Kukunya unatosa mango. Kukunya unalala mkiriko. Kukunya unasema ile nyo nasema. Kukunya unakunya na kiatu nyo navala. Kukunya sijue unaenda baba na kibakuli nyuko na kulia hapo unaenda kunyia yeye. Kiako na kia wavaze yote inaenda. Unaenda kukunya ya hivi. Yenye akili yote napotea. Kukunya na mtoto mwalizaliwa anakutekelea. Wadeza. Kukunya na mtu mwenye kuna sikokota chini naye anakutekelea. Maana yake unakuwa kiwerewere jamote na kukatala kwanza maana hakuna tena kunaweza fika. Amina. Tena unasoma na masomo ya yulu. Tena nuko mtu wa faida. Sasa kule dunia ya shetani kulisa watu pombe na kuvuza tumbako na kufanya madega yote ya kufanana na ile. Nia ya shetani njoo kule njoo Mungu apeleke. Njoo kwenye shetani peleka apeleke moto. Lakini hii ni fono kamata decision. Na hii ni fono naita Mungu akusaidie. Na unaacha inakuwa nia yako kweli kweli utaacha. Tunasikia vizuri. Tuache inakutenganisha na watu, inakutenganisha na wewe peke, maisha yako yanaribika, inakutenganisha na zamako, inakutenganisha na kazi yote. Mimi nilikuwa na makazi ya bazungu kwenda nitafuta. Mungu alipataka neema Kiingereza. Anglais mingi sana kusindia na Kiswahili yenye nimezaliwa ndani yake. Bazungu walikuwa wananitafuta fasi yote. Bali kana makiti ya mazunuzi wako nitafuta tu bazungu nionekane. Ile yote mimi naribisa mbumbafu kutoyua. Donc pombe saka beba akili. Pombe inabeba akili ya mtu. Na nakutiaka ndani ubisi. Ni shetani ndio anaingia kama iko njia yake ya kuharibisha watu. Mwingine anakuambia kwa ile unamchukia. Mwingine anasema nakukosea unaona kama nakuingiza kisu. Mwingine mwenye utaona mwenye anataka kuambia hata ilikuwa rafiki yako wa karibu unaweza tafuta njia nyingine tena njoo pale tena ataniambia unasikia natafuta njia nyingine. Sasa kusuri tu sifungule wake kusuri tu waendelee kukua kiwerewere. Lakini nilipokamata decision na kuacha tena vyote vinarudiaka vyote vinarudia. Amina. Tuna maana yake nia ya Mungu hapana nia yetu. Nia ya Mungu ni kusema pombe iko mayele ya kuharibishia kila kitu. Acha utaona kama utaingiza nini muvi, utaona vile itakuwa muvi. Benya hauyaonaka utaona vinakuwa. Utaona venye la kusogelea kama kusogelea. Utaona consideration na utaona we garçon wewe mtoto mdogo baze wataja kuita mzee jamaa wewe utakuwa reference kama huyu afika hapa yafaki kao. Na mu quartier na mu kama uwapi kwenye unashindaka fasi yote utaona wewe unakuwa kwa mfano sema fulani omwe fulani njoo aseme kwa maneno omwe fulani njoo anipekosea omwe fulani yako hapa omwe fulani hivi na hivi. Ile ni ya kwanza. Ya pili utakusha proteger vile vitu mingi pombe na viwaka pasipo kuyua na tumbaku pasipo wewe kuyua. Wewe unaona kweli unakuwa mu alire moa hivi na meno saua vitu mingi sana venye kuvirekipeleka nguvu. Hivi basi maneno ni mingi sana, tuendelee kuwasiliana. Naacha dakika karibu 1 2 3 kwa mwenzangu. Karibu sana.